Sanibonani, ngiyanibingelela njengenjwayelo bese siqalile ku Ladies Wisdom Corner kanti esikhuluma indaba ke Lady D YouTube channel. Kanti kunjalo nje namhlanje ngihleli kumnandi into ongazi uyibona. Sanibonani. Siyaphila madoda. Siyaphila. Ake ngitshele wena usekhaya noma kuphi la ukwazi ukusixhuma khona ukuthi phambi kwami lana khona ngempela inzala abantu khona intokazi abangani bami labo yazi. Sanibonani. Yebo sis. Ngicela uqala la eceleni ngiqale nje manje ngiqale la ngoThandi uNkeps Makabinde kanti ke la simazi kakhulu ngokusilethela uSjava la emhlabeni uSjava ingane beyisimtapule sithi nathi owethu nathi asinika kodwa niyazi ukuthi iheadquarters indlukuli kuphi nazi la ikhona ayikhombe nathi sijabulele kona lo siyabonga kakhulu mhlamba ke siqale lana nje kuwena ngeke ngathi mangithi ngikhomba ngala ngithi napha abayi bakhomba ngifisa ukwazi inkaba yakho iyasalafi ngani ngoba qhamuka nje sesishona le samba nokhruze nogogo kuyele inkaba yami yasala endaweni yaseMazizini eBergville phansi kwentaba zomdlankomo sazalelwa lapho ngokuhamba kwesikhathi sahamba isikhathi umkhulu uzala ubaba wasethenga indawo endaweni yaseRudile sahlala ke eRudile iminyaka sakhulela khona ke eRudile impilo yethu yonke nje ngathi sikhulela eRudile kwase kufika lesikhathi sokuthiwa kuthuthwa idamu akuthuthe thina kusala idamu ngoba manje kahle kahle amasimo akithi iwona wathinteka thina inxiwa lakithi akuthinteka la sala nje kwasho ukuthi fanele sithuthe ngoba idamu amasimu wonke ayathutha kangangokuba ithuna lababo umzala lasala khona lapho sisakhile eRudile sakhula ke eRudile sakhula ke eRudile thina ke sathutha ke masithutha ke oSjava bazalelwe endaweni yaseOlbasuku lapho senithuthele khona la sesithuthele khona ke oSjava oncane uFezi okhulwe yonke lelona basebancane bahamba besebancane eRudile uSjava ke nje uzalelwe eOlbasuku bonke nje abantu abangibazalele sese-Olbasuku nambe nonke sambe sonke umuzi wathutha wonke umuzi wasekhaya womkhulu kangangokuba njengoba umkhulu umuzi uhlukene ngapha kwamamncane Makhoza baba omncane ngapha kade kamfowethu engimela bese ngapha kuba ngakwethu ke kamazi kalala kwakumnandi nje sakhiwe kumnandi sekwakhiwe sesendawo imali yalesakhiwo basinika impela basinika imali yokuthi nasifika phambili sifike kwakhiwa kwasho ukuthi thina vele sasibancane singakamnandi abantu noma sinokuthi kwenzakala ngoba ngathi ukuhlakanipha nje siqale nje yebo kukhona nala ethekuna babesuka emkhumbana abanye kanjalo nje lafika nakwazi ukuhlala ndawo ngoba abantu babesho ukuthi sebehamba benamekwa nje ngendlela esathuthwa ngayo angithi kwakumkhulu nje wakuliplaza ababathutha amaplaza babeka one side abamaplaza kodwa ke nje le point yakho ngiyalizwa sathola sesakha nabanye ababekade bakhe kudenyana nathi sathola sesindawo abanye basondela kodwa hayi ngokuthi sikhule sonke ndawonye endaweni yaseOlbasuku sibuya phi eRudile endala abanye ke bathutha ke baya eRudile okwakungaba ababengasibo bathengi bazinza lapho nabo banikezwe imali kwahlalwa kwabamnandi kakhulu abantwana kwabuhle Nkosi yami Zethu uthanda ukuthi ukhogozi wena ke uyacela ukwazi ngenkaba yakho kakhulukazi ungakamtholi uBizulu Okay mina ngokuzalwa ngizalelwe endaweni yaseBergville obonjaneni ngaphansi komthombo othukela ilapho engazalelwa khona ke lapho ngizalwa uMangcobo njengoba uyeyuza uBigzulu methi go uMangcobo umama ozala mina ke loyo uMangcobo ngizalwa kwaNene isibongo sami mina ngwakanene ngoMadlokovu usuthola ke khona lapho eduze kude la kaSjava hayi kangaka indawo eyodwa because yonke ifola andiBergville yonke ifola andiBergville umthola ke bangaki koBigzulu abantwana bami mina bayi4 uBigzulu number 2 number 2 ifirstborn yami intombazane bese kuba yinkabi
inkabi ke yavele yaba yi1 yaba umfana Yayingabi yase nje iphahlwa amantombazane wodwa Awu bakithi ngempela ebavikele engafuni nosisipa ngafuni sabavikela namanje ngafuni namanje Siyabonga kakhulu lesibheke lana ke angibuyele kuSijava nangekhula ke ukhula uhlukile kwabanye ngimazi nesadlala ibhola kulo yamdlalo kuzone 14 ehlukile kakhulu kunayibona manje ukhule ngani njengalo edlala ibhola washintsha uSijava umbona ukuthi sewenye inkabi le Okay. Wakhula ke uSijava la ekhuliswa ugogo nodadewethu mina nguphi ngisemakhishini kumachilas. Awumashila. Ngiyasebenza lapho ko khona ngasenza khona ko Randburg. Highlands North. Uyabona nje basho ugogo salibangaki kaSijava no bathathu nakhona bathathu abafana ababili nentombazane yodwa. My God. Umama kaBlessa. Uyedwa intombazane ebafanele hayi bakhula ke wakhula umntwana nje kunenge nje kwakwenzeka sasikubona ukuthi ngathi kuhlukahlukile ngoba enganqendi ukuthi naseseniphele la ina time mina nginalo iplan elani manje lelo khumbula ukusuthi ngathi ejwayela ko 13 14 sisesendaweni yaseGoli ke lapho la sihlala khona ke manje sasihlale seseGoli eJulius sine kune opposite isport ngale street ngapha kune tavern ngale thina singapha ke nganene manje lezi ndlu lezi sasikuzo ngangiqashisile kunabaqashi manje ngithi ezilesidule sengumastand sengihlalile la sengibuyile emakhishini lamachila sengibuyile sengiserenkeni eJulius erenkeni manje ngiyathengisa ngiyapheka lapho phekela inkabi lapho uthu ngithi mina yazi ngendlela sengidina khona lesidudla ngazi ukuthi ngaze ngoba sengisixosha sifuna ukuhamba bathi hayi mina ngine-plan siphi isidudla esasiqashile athi hayi mina nginalo iplan ngithi awuze nalo ngoba uhlala unamaplan athi hayi asinciphiseni igate sizongena kanjani ngithi mina hawu kanjalo ngathi songena kanjani asinciphiseni ngathi mina nawe nobantu uyakwazi ungena esidudla esingena mase sinciphiseke sengithuthi nje bokumuntu amancoko kusuka nje kudala umuntu khulumelayo eculelayo nje acule uthola ngithi kwabona ukuthi kunento eku-stressini utavela aqhamuke nje ampongoloze awuthule wena manje awume kancane angabi nandaba naye qhumele nje ampongolozele nje ampongolozele njalo uma engekho kube nesizungu maye ngekho kube nesizungu nimbiza abantu uJabulani mina ngathi usihle uze ngesihle ubabakhe wathi uJabulani hayi kusahlala ke lapho wathi ayanda ngokubona komphako indlela ngoba yinde sasafisa yebo komphako sasafika ke endaweni sithi sahlala ke wafunda ke ekunenye primary ikhona lapha eDen wakuthiwa kwaMabaso wafunda khona ke manje sekusho labangani bakhe ayifunda nabo manje bathi lona nje vele nje isikolo nje into ayiqalelane kabi la ngoba kuthiwa kubhali lonize angabhale nabhale umrap lo wakhe amikise wona kumisa athi umisa ibu uthi angenzeni manje ngalento le ngoba mina nginika umsebenzi kwaya bathi avela avala class kuculo nje khona lapho nje ubevele nje umfwa kunjani uthula kakhulu hawu inkosi yomuntu ke leyo inkosi yomuntu ithule yayisebenzela umfuyi ufuyile imbuzi inkomo hayi ufuye imhlaba ngize kwinkabi nayo inkabi wenze njani uBizulu uze ngoba ngiyazi le Bizulu cha thina sazi ukuthi siyabonga siyabonga igama lakhe lasekhaya uSidney akalithanda akakaza kusebenzisa abantu abaningi bayalimangalela usiyabonga hey uyazi wona maMdudu ezinye izinto ziba nama signs umntwana makakhula ngoba ngikhumbula nje ukuthi mina sahlala together nobabakhe walobola wenza yonke into but ngokuhamba kwesikhathi asangakhona ukuqhuba impilo together ngagcina bathatha wabola endleleni ngagcina ngidecide ukubathatha wabolela endleleni
Nena ntamatisi umphako ufaka utamatisi. Sasingazi. Hayi ngabathatha ke ngabuyela ekhaya kithi ngokuthi ekhaya kithi bayi4 bebonke ngokuthi ekhaya kithi base bebe nama meeting nomkhwenyana wabo kaningi bezama ukuthi basibonise indlela ngoba phela indlela ibuzwa kwabaphambili ukuthi menihamba kanje angeni ize niqede le ndlela ngenifike egcineni kodwa ke kwahlula egcineni sagcina sihlukene nami ngabona ke manje ukuthi hayi kusho ukuthi kufanele Beckville nawo wakhona umfana wasemnambithi awusikile ngamala ngangisikile ngangisikile kwakuyigentleman njoba ngikutshela ukuthi ezinye izinto zizokumangaza usiyabonga izinto eziningi ezimnika imali namhlanje azenzayo mengithi ngiyambheka ngibona zonke ubabakhe bezenza yena ke nje sakudlala yabo lento yabo Brentwood ukuthi hey yabona ubabakhe bekanjalo bekathi nje mehleli la kuphuzwa akutshela ukuthi ibhantshi lakhe yini igama lalo azavule nesicathulo athi yabona ibhali lesithixo lesicathulo engisigqokile akutshele ngesokisi akutshele ngeninto manje uhambe uzimangalele lezi zinto ukuthi awu nayi lento yaqhamuka ke manje yasiba umsebenzi yasiletha ipapa ekhaya enye futhi usiyabonga makakhula isikolo bengasinto yakhe shema academically beka struggleisha umntanami astruggleisha ngendlela eyisimanga kangangokuthi nje wathi ukuthi basuke bezeGoli basuke eBeckville ngangimthathiswe ukuthi wayengasasifuna isikolo ngokuthi manje uyasokola esikolweni akakhophi academically so akasakuthandi nokuya esikolweni ngathi mengifika bathi mebengitshela ngathi hayi kusho ukuthi sekumele ngibasondeze eduze kwami ngoba mina ngithi ngase ngibazamela la eGoli bathatha kwami ke ngibuye nabo ngizeGoli mengifika la eGoli ngifike ayisihlale ke ngibafunele nesikolo angene ke eSpero eMelville kuthi kuba ngcono hayi akuzange kube ngcono uthisha abuye kimi athi hayi uyastruggleisha man angibona uzokhopha la kumele ukuthi simuse kulesikolo lesi sama skills ama skills amakhono simthatheke simuse khona lapho wena usebenza ngaso sikhathi ngaleso sikhathi mina ngisebenza eSandton ngisebenza eSandton hayi simthathe simuse lapho ke kungcono ke lapho kuphaswa nangama levels nje akufundwa ngithi into ukuthi crackisi ingqondo hayi meqeda lapho isikolo hayi ngibone manje ukuthi kodwa indaba ngathi manje ayiyi nje lena le uthanda umculo sihlushwa amaphepha ngathi sihlala namagondwane kuhlezi nje kuyabhalwa amaphepha agcwele indlu yonke erumini lakhe kugcwele amaphepha indlu yonke ubhala umculo amanye uyabhala hayi angathi akuhambanga kahle uyafonya ufake edustbin uma uke wabeka ipheni alisekho ipheni lakhe yolicingoza uthi shu uselithathile phela kunomuntu ohlala ebhala la endlini kodwa ke ngaleso sikhathi ngangakayiboni mina lento yakho ukuthi kahle lento yapi angathi naye lo usezongidina ngoba usevlapha nokuyofuna umsebenzi ubhizi ngalamaphepha lapho futhi lapho uzozivalela athule athinya Mamdudu ezinye izinto uyeyubona ukuthi yabo le idalwe uNkulunkulu ukuthi ibe nje because uZulu bekumuntu wabantu elokishini engasebenzi uZulu thina besinganayo imoto kwami mara uZulu bongeke umthole ehamba ngeenyawo ehamba ngemoto kalomakhelwane naloya nje bayamthemba futhi bayamnika nje imoto zabo ungafunga wena ngendlela angayi uthi ayimoto nayo kanti akanayo uZulu bengithi mina hayi yazi ngcono labantu bala wena bakwenza isibonda sabo ngoba phela ngathi uyikhansela manje wonke umuntu ufuna wena wonke umuntu kodwa ke kuthi mase kwenzeka nje ngithi okay uNkulunkulu vele lento wayibekile kuye uZulu wake wathi ebuye esikolweni wahlangana nomunye ubaba ebhasini bebebuya ngebhasi mebebuya esikolweni
wathi lo baba hey yazi wena umzimba wakho nje ngiyawuthanda ngathi nje ngakubeka escreenini se-TV. Yazi wafika endlini ngalelo langa ebuya esikolweni ejabulile kakhulu. Wathi mama lo baba uthe sizohlangana ngeSaturday eMelville. Ngathi mina okay hayi it's fine ngamnika imali yokugibela wabuya esedi because akamtholanga lo baba Akafika. lapha babethe bahlangane khona. So zonke lezo zinto lezo ziyabuya manje uye uthi noma uzwa abantu sebekhuluma bethi hayi phela loyo unesilwane kodwa wena ngesingawe uvela uyibona ukuthi namani uNkulunkulu wayevele ehlelile mawubona zonke lezi zinto nale ngoba futhi abantu wavume ngathi uyayazi lo nto nabantu bayasho ngani phela naku nathi sisigugile nje siyangena ku Facebook ulalele baheme ulalele uthwala kuthiwa ngithwele impela banjalo abantu uyazi mamdudu abantu mina ngingisho into eyodwa ngithi our God is a creator. uNkulunkulu wethu ucreate yonke into ekhona emhlabeni. Kungani thina ke mangabe loyo muntu uyicreator usidalile why sizlimiter because yena unlimited kakhulu. So uNkulunkulu ukwazi ukwenza into abantu abangakwazi ukuyenza. uNkulunkulu ukwazi ukukufikisa noma ikuphi lapha afuna ukukufikisa khona. Ingakho ke mina abantu baye bathi mabakhuluma ngoBig Zulu bethi hey kodwa Nkosi yami isisu sakho sibusisekile bese ngibatshela mina ukuthi yazini iglory yonke ngiyisa kuNkulunkulu because kuumusa wakhe konke lokhu kunjena umusa wakhe ukube bengavumanga bengekafike lapha akhona. Uyabona ke sihleli lana nje ngihleli la noma kaBig Zulu ngihleli noma kaSjava wena lapha ekhaya uyasho ukuthi hayibo yazi yamnandi lengxoxo imnandi impela ilento ekade ngamfisa ukuyazi ngiyazi ngabo sihlale sibabuza kodwa imuva la bekhiqizwa khona ifame abaqhamuka kuyona nathi inzala abantu maSjava la echaza indaba la uyachaza uma kaBig Zulu zethu uchaza indaba no wena yini ikhumbula ngiyazi kuningi ngalendlela ukuthi mangabuza ngoba njoba uyichaza baba wakhe uBrentwood ama-billboard amakhulu ano-Big Zulu yebo uBrentwood yebo angithi uyayibona nje nezinye izinto mawusubheka ubuka nawe Sjava kade ngithi Nkosi yami imoto ikhumbi nje kayidrayiva wathi uyayidrayiva ngathi umshayeli wetekisi kufanele bayithanda abantu beyinqaba iCressida ibanjani mhlophe iCressida ayikho umuntu bavele nje abantu ibhume beshuniwe no-white mawubuka nje usubheka emuva umcabanga uyamkhumbula ehlekisa kodwa uqale nini ukuthi umbone nange seba serious ke manje yazi mamdudu lo mbuzo wakho hey njoba echaza nje uManene indaba yokuthi iphuma kuba nobaba khona naye wayenjalo ngempela naye kwakuyiso sona leso nje ngiyazazi mina ukuthi ngubani lo nto leye yebe endaweni yaqoka thina abayeni bethu phela babe kwakulaba abantu kwakusahlonishwa phela kudala bayilo nto nje leyo ke behlonishwana bebehlwe yebo manje abantwana laba nabo bayibambe lapha endabeni kaBaba masakhuluma ngendaba yeCressida ngangiseserenkeni ngitshela umunye ubhuti uthe besolanda iCressida uSjava uthenga iCressida ngithini uthi uJava uthenga iCressida ngithi mayikashini ngizalana nawe umuntu osiphinisele mu athi uyayikhanda uzoyibona ekhanda apha futhi abuye futhi azongitshela athi hey ungayiboni ngikulalela la mina ngigibela iCressida nobaba wakho uSibindi ngiphinde ngizogibela iCressida kuye uzohambela naleyo iCressida yakhe okay uhlale kahle ubaba uSibindi uhlala uzitsheka uyintombi nalana ngithi mina hayi kahle mama sikhandiwe nesengixaka ngithi mina iCressida but awusoyayifuna Shuthi nje lo muntu nje njalo manje la ubaba wakho yini oyithande kakhulu uSibindi kwakumuntu ngoba ngiyabona la uswenka kuba la uZulu uswenka kwakumuntu ophansi angithi kwakuba bedlala ibhola ibhola enolimo ibhola leli kakhulu ubona uJabulani ulande kubabakhe bedlala ibhola ngoba wathi noma uJabulani ekhulu edlala ibhola wakhe qoke ijezi laqoka ubabakhe ubhola leli lisuka lapho uya ko zone 14 nje
uvele udlala ibhola njengoba sadlala namanje usadlala. Ngiyayibona. Namanje sadlala ngoba bahlale bambe bepractice nabengenzi bonke nomkhaya. Babashonele laba abantu beni laba bobabili usekhona baba Bhekuzulu akasekho akasekho sasala saqina sizothina satabalasa kunzima kungekho lula hayi kungekho phela sikhathi sakudala kwakungekho lula manje ngizobantu bekhala nje phela manje impilo isoft hayi futhi mina nje ngisho ngithi uNkulunkulu muhle ngoba sikhule sinabantu abamsiphila leyo mpilo nje encikinyana kodwa manje hayi futhi ngize ngisho nokusho nje ebantwini ngithi mina uBhekuzulu angibheke ukuthi azangi mase ngcwabe ngecascade ubucwebe ngoba ukwazile ukuthi meqala nje eyibona impilo yakhe ukuthi na impilo yami iyaphakama wathi mama ngifuna ukuqala ngawe ngikwakhela indlu so ungakhela indlu ngisekhona so mase ngilele hayi kumele bamiye kumntana relax uyokwenza lokho ngoba kubalekile vele kubalekile ukuthi ikhaskethi lala kuyo manje usaphila usabona ngoba mawungathi mina ngihlala ngimtshela ngithi wemntwana namlalela la uyabona manje lempilo ngiphila angigcini phela mnandi kabi anginankinga ngimnandi ngiright ngiphelele ngoba uyogijima nothenga lelo casket yakho 20,000 amanazareth ayihlaphaza kuze uyayibona kuze kube buhlungu angiyiphili casket manje anginankinga yebo kuze kube buhlungu nakuwe uyayibona lo nto yakho ukuthi yo ikhulumisa mama banelisiwe ingane zabo sinelisiwe indawo yobaba esezithathwa yonke umuntu ngiyeza kule ndawo ukuthi akusebona beni kodwa akusebona sesivumile futhi sesivumile hayi sebeya own yasibuka lento ukuthi inkolo noma le inqubonkolo eniphila ngayo ibe umgomo wokuphila ngiyibona ujavu nje ukuthiwani uyahamba uyabizwa endaweni engabe basonta ngabanjani kodwa uyambona inqubo obugomo ukuthi ibuya ila yebo ukuthi hayi lo banu 23 no kusho ukuthi kusuka kunina ngemuva nimbodo ngempela futhi ngempela yilo ukuthi muyithenge lo Bhekuzulu ukuthi nayazi ukuthi hayi mangithenge lo uma noma bengiyaphuthuma ngijahile ngizongena ngawo manje ake sidlule semela engarazi noma ake sidlule la uBhekuzulu uyazi nje ukuthi mengikhuluma naye mina noma ngawukudla kugcwele ifridge ngivele ngikhale ngemali athi hayi umabhodo umbiza umabhodo ke athi hayi umabhodo uyayithanda imali ngempela kusuke ngoba phela ngisuke ngihlalele ngiyadukuzwa ivoice yakhe nje ngicabanga imali kodwa kusuke kukhona konke sibambile lemizi sibambe kunzima hayi sibambe kunzima nje nina nidlula amakhansela nidlula abafundisikazi ngoba nibambe konke ingane nayikhulisa and zonke zanelisekile mangibheka kuwena makepsi yini nje nathi ngikuphathele yona athi ake nekabi yami bambala angithi ngamtshela ngathi mina ngamthi ngamfundisa nje ekhule nje kwakhlalela lamntana uyazi ukuthi uma uzofika ekhaya noma ngaba unalutho ngene store uthenga noma isinkwa bantu ufike usiphethe ufike usibeke etafuleni ngani ngoba lesinkwa ofika naso sidliwa abangekho abasemoyeni bakubona na kusongenile emagcekeni sebedla lesinkwa phathe ukuthini manje ngekagula last high blood yaba ngenhlalalela ke KFC ngiphinde nje ngize ngiphathe ngiphinde ngiphathe ngoba KFC KFC ngoba phela vela afika nalo yakubulala manje yebo yakubulala lento sevela afika nalo kafika nako ngokuthi lokayibambe ekuthenini awungeni nje ungaphetheli noma bamnamali ngene lo ungene nje umntana akho umfundisa ukuthi noma ngaba unamali uthenge nje isinkwa noma i-drink ofika nje lokhu ungena emagcekeni abasemoyeni bayazi Nkosi yami yazi ukuthi into enhle kanjani lo show manje ubusisekile ngokuthi unogogo afika adlala indawo ebalekile untombi kanzayi
umama mselashona sashona ba selashona nabo ugogo sina siyamazi ugogo kasijaba simazi uchaza libambile kakhulu ugogo ke ngendlela engiyibone ngimuzwe ngafu bekhuluma unalendlela yokubona ukuthi lengane akashintshile ekutheni umzukulu omingane bese ngathi manje usenayo sembuka ngelinye ilihlo usambuka ngesothi ingane yakhe nabo ke sebefika sebeduma ke manje luhamba ligcine iphudumo sekwabethu sonke ukuthini base beqhamuka ugcina usumi lapha ya kodwa kuba njani njena kodwa ujabulile uhamba naye abakuboni abakaboni umabhizi kuba njani sister thinta indaba enkulu yazi ukuthi mawuzele umntwana onjengabo Sjava nabo Big Zulu mele wazi ukuthi lo mntwana lo owami kodwa seko umntwana sokumntwana wezwe wesishaba sekumele ukuthi ubanike indawo yabo nabo abalandeli kodwa khona ufika khona uthi kangangokuthi mangabe befika kuwe abalandeli bakhe bathi hawu kodwa Nkosi yami hey wazi wabusiseka wemama kaBig Zulu hey insizwa yakho kumele wazi ukuthi lensizwa le ilapha esicongweni khona manje isesicongweni ngenxa yokuthi labantu bayithandile so abalandeli babaluleke kakhulu ku manje khona lento masijaba ukuthi nibalethe emhlabeni niyayinaka indaba ukuthi abanye abantu asebedume kakhulu nina kakhulu kunjani uyithi isabelo sami ayikho engazi bathanda ngoba bathanda bona futhi siphathe impilo yabo sikwazi ukuyixebula umasijava beniphuma phi manje concert niphuma phi manje bekune one man show la hlale senzelona la eThekwini bengamalanga amabili ke ngase ngimema ngithi inkabi yamabuzo uwele wami sibizana wele ngacela ukuthi wathi Jaba ngicela ukumema uma ka Big Zulu wathi ayikhululeka mama awunanga impela seza because abamnandi concert abantu basinika support kwaba kuhle kwaba nje wanika umbhobho wakhe utheni isikhathi uSjava wathi mnikele umbhobho ufika wathula le ngoma lenethi ngihambela shonta uyazi ukuthi vele ngiyayithanda usayangibheka useyahleka usethi ke uyasebenza abanginika umbhobho senginika wona lo wakhe pose ayike sathi ngihambela zilashoni la ngamama Ngifuna nothando langempela engibathelayo badlala ngambadlala ngothando lami ngisize ube impendulo yami ngobuthando lungihlule hey bantu mangibuyela endaweni kaGogo noSjava wokunakeka ngithi kuba khona ema-concertini uSjava la engena khona noma kuphi la performa khona ingoma yakhe yokuqala kaGogo yokuqala nje eyaGogo wazi ukuthi mangabe ecula lo mvulo mayesevala naye uvala ngekamama yebo ngeke understand manje uGogo ngendlela abamkhulu angithi ingoma engiyezizwa ukuthi uGogo wangitshela wathi la ngikhona imthandazo kaGogo ukuba kangakho emhlabeni ngaba ngiseko abeyacula kube khona ingoma khona enye ingoma yakhe ethi uGogo wangifundisa ukuthi ukuthoba kuyafuneka ukuthoba kuyafuneka ngoba abantu bakwamukela ngendlela eziningi ngafunda kuGogo hlalile noGogo wakhe zabalaza naye babashona kudala thina babashiya kudala ezabalaza uGogo wakhe ethekise edrobheni eBergville kodwa ngutshethi njalo mayibuye wayibuya nofish ongaka ngeke nothinte ukaSjava manje nakukuthi nje ngonakalela uthi aphuma athi sengihamba ngegula usa edrobheni safika khithiza Gogo lo fish wakunika wona namhlanje nawo yiwo ladlala kuba kube nje kanjalo nakufisho kusubuyisa umnini uyabona nje kuzo Christmas nje
mina akangithengeli mina lama asho sothethe yabo hawu ashona athengela ugogo athenga ugogo amthengela athengeke nasekuzofuka uKhisimusi athi gogo dlana ngendlela amkhonze nendlela ugogo iqhaza alibamba kuwe kangangoba befisile ukuthi abe khona washo ukuthi yazi basumdala ugogo wavela wavumela kusase thanda ungaka imoto yezwa athi ndawo ayindawo simfoneleke simtshela hayi gogo wakho wazi ukuthi akasezi ungalomletheni wathi hayi ningamphoqi usethi izolo ke showini ugogo bengithe uyeza ugogo akaseza into engizoyenza nje ngoba angifuni thambe emhlabeni angangibonanga ngicula into engizoyenza nje ngothatha ishow ngiyibeke egcekeni kwaNkabini bahleka abantu bathi I love you gogo wathi gogo ngiyamthanda gogo ngakaphuma esiteje ngasho ukuthi ugogo ngiyamthanda ayazi ukuthi ungahlonisi abanye ingqondiswa isigcwele yonke indawo sekuhlangahlangene cha thina bethu abantwana nkosami hayi basasaza abantu bethu basasiphilela kusemnandi yabona sisova lozo mnandi uxoxa nani ngoba phezulu ethandayo yo ngithanda lethi ikhaya lami ngithanda kakhulu angiphiwanga ke mamdudu leyo ikhaya lami yona leyo okay hayi ngithanda kakhulu uvela ukhumbule kahle yo ngoba vele uyalithanda futhi ikhaya uyabona makasho kuleyo ngoma ukuthi konke kwasala emahlomba akhe ngempela shem ngoba uye wathi maqhamuka uNkulunkulu emthathe embeka phezulu wakhona ukushintsha ikhaya lakhe washintsha kwagogo wakhe washintsha kubo lakhe cha siyabonga ngiyazi ukuthi kohamba kufika isikhathi la bethi ngiyathatha manje so besixoxele lezi hayo wami usethathile hayi abagani sethathile usiyaphekelwa nje hayi ke abapheki laba bamanje wesisitudu kahle wena abapheki bavele bafaka amazipho bahambe bayohlala emzini yabo kodwa ke siyasimukela ngithi isikhathi asifani thina sikhule kuthiwa mawumakoti kumele uvuke ngovivi bathi besalele bezumtshanyelo so kodwa labafana lapha ngeke uexpect umakoti babo ukuthi bazokwenza leyo futhi bayakhulumela bakutshela izindlu zabo bayakutshela bathi hayi phila kwesinye isikhathi manje mama uyabona la yebo wena bonga ini ukuthi abakulahlanga yebo uyabona njoba bengiza lana nje umakoti ufikile le week yintsha yabona le week ufika umakoti ephethe wiki ephethe icathulo bathi yini eldo yebo zona lezo wathi mama uhamba umuhle nayi mawungavula ifoni yami lapha mesise airport besihamba sobabili engidonsela isuitcase engise airport ukuthi mama uhamba kahle so sibonga kona lokho ukuthi kube noxhumano kube nomndeni ohlangene hayi ukuthi umntwana athi ngoba usethatha umfazi siyakulahla nomfazi wakhe seyafika akasakufuni so kumele ukuthi nibe together so mina ngiyabonga ngoba sise together hayi ke bezwe emakebe uthi abashadi kusho yena kuqala abashadi bengakashadi ngiyambuka awuthanga lo ngisho njalo phese wayikhipha le ngoma athi mama uyakhala uthaya uthi mntanami ngicela wayibambe message ukhuluma nami ngeke ithi mina uyahlupha ngikhulume nawe ngikhuluma ngaso uyocula ngami wani uthi ngibele lapho abanye mama sesivala awusho umyalezo hayi abaqinisele nje nkosami noma ikhathi singasafani nakudala abaqinisele nje baba-support abantwana babo i-support efunekayo umntwana msupport msuphambana naye yebo msupport nje efunekayo nesibindi-ke bese uguqa ngedolo uyathandaza zalaba ngiyakubongela uthina wakho owami umlayezo uthi kubomama ungayithatheli phansi into oyibona umntwana eyenza each and everything umntwana ayenzayo bekusisa ukuthi iyapi lento iyini sukapi ngoba mina ngizobatshela ngami mina abodadewethu abanye mina lento le namhlanje esiphilisayo kwami ngangibona nje lo mntwana futhi ngangize ngisho we mamdudu ngithi wena uvulapho kuyomaketha hayi nami ngangisho
uhleli la endlini lokuvalele la endlini uyabhala uzigcwalisela amaphepha kuhlala kugcwele amaphepha. So ngifundeni ngifuna ukubakhuthaza nje abanye abazali ukuthi into eyenziwa umntanakho ibhekisise, ngoba wena sometimes ungayithatha nje ungayinaki kanti yiyo umntwana into okumele ukuthi ayenze ezomphilisa. Ngiyabonga, ngiyakuthanda, ngifisela konke. Amen, amen. Ngigcine kahle ingane yami. Amen. Siyabonga.